Prabhu aikoi khong thangan biduna Prabhu leiram da asa kya Prabhu na ngasi di lehan bide aikoi da Prabhu aduna Prabhu adugum laba asa na thallaba asugum laba pa wasi putuna Prabhu aikoi sandok chage Prabhu aikoi sandok chari Prabhu hallelujah aikoi di kokpi khrabani ishor gi macha khwai di nungsi bo oihan bire aikoi di aseng ba mi oire marabaduna hujik kin nang ai lakadu bu punsi da aikoi di kari suki nangai leitre nang thajadro aduna aikoi gi maram khuding makta aikoi si prosperity haibdu ngasai aikoi si chawkhat kani haibdu maram khuding makta haibane ko church ka ba matam khakta chawkhat kani haiba leite aram ta takpa matam khakta chawkhat kani haiba leite ba maram khuding makne si dai nau gi mari da su ichin nau gi mari da su kairoi lekai nang yuk ajuk te gi kangthon de gi kumlaga nong thin chup pachatpa matam khuding makta aikoi se maram khuding makta chawkhat kani nang chawkhat pudu pamdro ne ai di pam me am chawkhat haine haining hen singning hen saksu pajaninga asi ana tholiba hakchang da ana na haliba kola liba accident tholiba khuding makto jisu gi mathak ta tan khre aina hai Yesaya 53 gi 4 ga 5 ko ekhona yengo matam da hairi base Yesaya maichau Yesaya na chahi chatruk ki mamang da jisu pok tinge gi chahi chatruk ki mamang da ishor na mango da mapu ibona magi mit upi khrab ni ano walek na ba ka ki matik nungai gani hai base ekhoi se maram di nangi thak nang ekhoi gi thak ta taga da ba dandi do kana gumba amagi mathak ta ta khrani hai ba do yamna mayek seng na utpi re hai base ni amen aduna hojik ti ishor na mapu ibona ekhoi da asi anaga loinana ekoi da warak tre bako so biyam thagadli si ani suba numit asida isorgi wapau share tominaba taminaba amasung isorgi thaujal gi mahai pabo wapau chaminaba matam pangbagi namakta isor biyam thagatli duga aikoi gi rakta lakpa ngamdaba isininaw mayam koi gi online da yaubiba haiba tare mayam busu isor na bo pinabiba oisunu Chinjak khoi da yen binana ba lakpi bai damakta khoi gi faster sing amadi amba amadu loina na khoina Prabhu Jisu bu soina yamna thagat chai harau pongdok chai to loina na jamna haiba chingba aigi di leijade du Prabhu Jisu Krista gi wahai gi matungina khoi da mangna haibdi khoi da tambi gani takpi gani mangna khoi gi thawai da chingbi gani haiba gi thajaba lai aduna aigi punsi da ishor se karam na ina thajaba hauraki aduga loina na karam na igi punsi hongaki haibagi oina igi haidok ningba lai phongdong ningba oina sul lai aduga ishor gi wahai na matek khak ina share tong ningba do oire adugi matam do cha abdu ishor na bi da makai thakachar aduna aikoi any phataba thabak nangi nungdagi torokpa natraga thadokpa ngamdaba oitaraga su ai nangonda to haijaroi na khoida to haijaroi mangala puthok pirausini ai ngamjadre asigi damakta ai prarthna tobiu tausi mayam chat kaido mai ngamoidano karamba phatabano Jisu Krista gi nuksibana amambo oigera anganbo oigera magi nuksibana ngamoidaba karisu leite nokti arubo oigera awangbo oigera pastor na haikibado ibungogi nuksibadi khaidokna sungamo asi koi ani suba koi gi conference ki nini chanba numit
ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯍꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯆꯤꯡꯈꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯔꯥꯠ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯀꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯝꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯒꯗꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯝꯒꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯣ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯩ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯨꯝꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯊꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯐꯨꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯥꯄꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯞꯇꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯍꯜꯂꯦꯂꯨꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯔꯥ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯅꯥꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅꯦ ꯀꯅꯥꯝ ꯎꯗꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯨꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ date 13 March 2022 asida SHINE Community Church Chandpur da Isona ki ningasam da lae hairaga
Prabhu nahaki mingda ngasi macha ahum Prabhu nahaki mingda amuka dedicate tauna bigi matam pidu damak tudo hendo Yesu Krista gi great mission haidra haibatare mapana thabirak pase mina mabu thogal mabu thagat naba lakpanate masana mibu seva tauna naba lakpane natro aduna aikhoi gi thogal si kari no ngasai haibi khre aikhoi SHINE community church Chandpur singna aikhoi na tawgdo budi mibu seva tauna ngai ne mibu welcome tauna ngai ne masigi church se mibu welcome tawba haiba mibu seva tawba haiba nolung chaba haiba madugi church si isona oihan bayam pami